imfutshane impilo yento ezulwe ngumfazi. Vele idlulo kwethunzi. Awukodwa kufa. Awukodwa sicebi mfowethu. Net kanjalo wavuma nawe. Seziqalile nezintwana le-studio esinomjolisi. Zithulele umfowethu. Zithi ithuba lokuba naye lichabalele. Zithi ithuba lokuba naye liphelile. Yeye nibonqandane nanku umjolisi ezakhalisa abantu. Bafowethu siceba kashonanga yedwa. Ushone nezinomacingwane. Shone nomchuno. Kodwa kufa. Bafowethu inqumo lwalendoda. Bafowethu le ndoda ngomnye wama-artists afew ebewengena estage edlala iSouth African flag. Nabano ndaziyo undiyazi indlela endizidla ngayo ngeflag yaseSouth Africa. Bafowethu angene agiye athi sekegiya seyisiwa lo flag leyo. Bafowethu uyazi ngoba mina ayibona. Uyazi ngoba mina ayichole. Abalili abantwana basezalila abantwana. Ingabe le ndoda iyayazi moshahe ishiya ngemva? Abangazi bakwenzekeni bafowethu. Usicebu beke sendleleni yakwigig kulama side ase Richards Bay. Uthe xa ke PPP nje baphazamiswa igolf ethile hayi zagagana bafowethu. Kwakuphela kwempilo kaSicebi khona apho. Ayike umcunyweni oyabalekiselwe esibhedlele bafowethu ibuhluma lento because bebeseduze nesibhedlele but i-private hospital. Wabalekiselwe esibhedlele kwi-public hospital wagqitha isibhedlele kuyi-private hospital. Bafowethu akalenzanga ixesha naye umculo. Abayi-2 ke because bebehamba beyi-4 abayi-2 bafowethu basesesibhedlele bona. Yande bafethu mina untondazi uyandazi ngumuntu wento eziserious. Ndingumuntu noGeneral Ndlana Mkhwanazi. Ndingumuntu nemadlanga commission. Ndingumuntu nento zalapha esizweni. But nabano ndaziyo uyandazi into yoba xa ngigiya ikhalisa imaskanda. Eyiwile madoda.